CJ Asian Cosmetics Center, in collaboration with Bethany Hospital Shillong, brings you a one-day CJ Cosmetic Surgery Camp on May 29th from 8 a.m. to 4 p.m. Procedures include eyelid surgery, rhinoplasty, dimple creation, lip reduction, and more by expert hands. Call 9863-159-229 today. Kanyotrap Integrated Territorial Organization HITO. Kalalit bani kendo yu Commissioner but Secretary Ketana Transport Sanjay Goyal bandawa ban pentrekam daga digital mode haki pollution testing center kenang bantek lakam ya kejing bamsap. Kani kalong hadian bagi sarkar jela kelapan mi ya kejing pentip ling bag office secretary ke State Transport Authority ke belah betha katkum ke rule jang ke Central Motor Vehicle Rules kat kendai sepak prap kendai beberapa kali gede bandan ya ke Pollution Under Control Certificate PUCC ke babiang ke belai di kerja tes ya ke jingjabo lani kata ke tes ke pollution ke belai bor dah ke jela uba balajit jerwah bakran hinong thok kubor ulapan pau bakini ki PUCC melau benai gede ban pentemai bet nak DTO lada ki klem pentemai nak DTO baro ki jingsi ke tax ki reset registration baru kin sange bakani kala bojeng e igi try bikinongnya akali ulong ba ka seng hito kam persya ekane ka notification reka kwa ba yakane ka benta ki deven le da ka digital mode na ki pollution testing center bakin laban update na ka system jongki bakani kan long bentek lakam ya ka jing bamsap Teba kini ki PUC ma kini ki PUC brokat EA brokat jiki kali kini ban manually update napo man ki DTO ma ke lada kimle ikan ni ka updation manually napo ki DTO ki badan ma de brokat ki tax payment na ki receipt na ki registration printing EA brokat kin hal na kin sange na ma Dekat ni kabu kajing hadian bagi lai syong bagi try kali bagi banyak kali badan kali mak buat private buat commercial tinggi lai keren bahai kan ni bagi nila tua jengmut bah naki de hadian bagi la tua jengmut bagi ngi ba kani ka ailat bahai ya ka corruption ka ailat bahai ka corruption ka wei ka bani ka ma ka ailat bahai ka corruption amar lengba kan ni ki hablik manually te sen bagi lek manually mut Kimdan baik kita ki agent ki ban sim kabu kini ki try kali na ki nongnya kali ma te kadi kawai kadi kata kabar pat kalong ba balik ke sarkar kada don kam hi bandale manually ya kania ngin dapat kum hapo ki wei ki state kum ha Assam ne West Bengal ne hanu ru kani boro khoi kalalong digital baik direct napo pollution testing station kila update baik nang tu bat kalapoi baik hatu hapo ka MV bahan ha timdan kam re banlek hapo DTO banlek register biang banlek pen I takikat kisla bangi ngila ada one test ke pollution ni kimdan kam re kata kamlong lengthy process kalau along ke short process but kalong hassle free process ru ya ki try kali ru ki badan kali ru tigi ang ba Sanjay Goyal ru udang dan on tour tinggi kami awak bani kenduk tinggi 8 yang nak kawai kapua dari ladon Mr. Sanjay Goyal ladon tinggi sayuan kenduk biang kenang ba kini yo ban update bahai kan ni ka sistem oi ka best plat mo ngim dei ra ba ni ong ba kam dei ra ka biang ni mo henrei ka sistem kam biang kalong ba kadon ka jing pentut kalong ka jing pen jrong ka proses ba fin register manually lamar ba mentang ilai babun borok hait kala along digital ma de wat nadu ki fine ni ru kala along digital te balai mentatang na menta ini tang na menta pollution certificate ma bangi hab ban le hadu ban update na po DTO ba kidai ban le ba ya kan ni digitally kan direct na po PTS kita kilong ki pollution testing station kemudian hapo mau yang mau beli dikin update by direct nang tu kay na po system jung ki namar kiladon lupa kata ka technology nang tapat ki software kiladon lupa kidon kam tang ban update ya ka system kanang ba kani kan long hassle free